ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପୁର ଗାଁରେ। ଭେଜିପୁର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଓଭରବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇ ମୂଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। କେବଳ ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତାରର ସାହାରାରେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ଏହା ତାର ଛିଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେଉନି। ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେ କାହା ଉପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟଟି ପଡ଼ିଯିବ ତାହା କହିହେଉନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। मो ना टिकू सुबुद्धि आम घर है भेजिपुटू ये पोलटी बहुत कंप्लेन देता सत्वे किसी इलेक्ट्रिक वाला शुणुना क्या पड़ी जीवन कार जीव के कौन कार प्रोब्लेम हम एपाई किए दायी रमें दाबी करूँ तुरंत केंदी यार स्थायी समाधान कर लक्ष्मीचरण नायक भेजिपुटू बर्तमान तो आप देखुं केत तो जावा आसा रास्ता हजार हजार गाड़ी घोड़ा जा स्कूल पिला जाऊँगी ऑटो बस बाइक सब जामें मंदिर को जावा आसा कर 2-3 दिन है देखुच भय लगुच तेणु इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट टे सतर्क हूँ से केवल यहाँ को मरामती कर पुनरुद्धार कर। गत 4 दिन तले गंजाम निकटस्थ 16 नंबर जातीय राजपथ उपर 11 केवी तार छिड़ी जड़े युवकों पड़ू से गुरुतर आहत होते। तेणु एभली घटनार पुनरावृत्ति जेभली भेजिपुरे न हो से स्थानीय विद्युत विभाग दृष्टि देवा जरूरी हो पड़ी। गंजाम खलिकोट प्रदीप कुमार साहू रिपोर्ट IOIN।